Samarieta ngoro ku Frida Kwamboka agency koru Nyamira County. Ntwabante ko twara maandamano areko ba nationwide ritkoria mambia but maandamano ayitari go chikoba asengencho some leaders bamwire korigi abana ba Gen Z abande babaire chibesa bache gosaria maandamano ayu erindere kanena Gen Z basokire bune ibago gosaria ebinto by'abantu eyu etari agenda yaito tutete tosoke tusikike unatore iga abantu bande none school fees gwakana none ndagira korie gunyumba yabeiro muchando none amario gochinyagitari tayo lakini abo chi leaders cheito banyore chibesa chichi bakorusia emifuko yabo na kwa Gen Z bachikwenda gochigosari ribaga bagochigwe boreri obwene bwabo nka igere magwawa enende ni mukaji o Nyamira County yetu acha iga inwanu wego condemn binde bigo cyo koreka mambikiagera twagunduire abana siasa batete basoe ase process yeye ya Gen Z twagunduire abana siasa ababange mbali babiro korukale nende abange babo mbali batukutetu ase obochori bwera bwa 2022 so intubuna Gen Z twateba ntuigo chiko so ase street amangana una occupy Nyamira twagunduire yeyo chiko cause more economic harm to our county nende tuchikomisa asa abangina bechingeni bali bakole biashara byabo and we don't want to harm them in a process here peaceful and twateba we'll use other avenues to demonstrate. We have our social medias, tuchigotumia, but going on the streets to harm our mothers, ndiko koleki. Ida nangoro kwedu ni atinya ngau, echa utechunya kurweka renyo. Asa maandamano ariko ndakobari tukolie igoro, dia mambia ntuntoyo. Kendo weka barantoba. Otebeke maene abantu bari kumkwamira no mugambia amusteri ngaro mu yamondo. Gatige twaro chiri katokwanda gusalie bintu njira, senge chikari kya komba, kya bekiruji kogoto igoro, chinungu cyarigigwe, ngamambi to anda maandamano tuchikoita abantu, likatobwente kogenda, tuchikobulia maene ito naki. No nyega sirende no na baibuli aba batonyorte mbage chiri na ntuko torres ko ko bwati gasi egende kenene ndutware ko teba se tukoli alero mambi nduri kwanda maandamano kuna chenzi ba Nyamira abako genda maandamano aburori criminals ya butota manyeti asenga joto ko ndenga muntu na change chibesa ngenda maandamano badara mbende ko enda maandamano njube ko manyene ngichukwe bori wae gasi etayo fingo chikoite Nyamira nduna ndu chenzi ebigori ebiketwerure toko teba iga ndogo sali bintu byabantu tonyora maragererio korwa saba nyene bari babegete bintu byabari ko bayo gwakana nendo bwate kemira gitu tusigetaba gusi nduna basai digatu aberu onyana musira bwata magoso batigatu moe weekend ndoge ndo nere bange ndoge to kwane buna basai lakini ndu criminals ya bago soka mambi ndoba maete bari bakanire ndu ntoyo igonde HNC korunot mugrango na ende rero nigo twa discovery nga litukulia rero buna twabangete mambia ntwabwata mangano kurubikana na kuira maramisha ito paka obisi yo mugavana lakini twanyorire nga abana siasa mbaro bachire batayete gwaichaki program ya HNC balia tole peaceful tutagete gocha kubeka mangana ito mambia twanyorire nga siasa ya soireme abana siasa ba soireme abande ba print t-shirts abande ba promise ringa mambi no bakale na intwe meaning nga gente kinge kali bono ya HNC igo ga kali ya political class ntubono buna HNC tuamwire nga mambia etoko tu postpone die amangana protest tomorrow we have postponed until further notice esababu nelinga tuatigeire political class barakora maandamano abo mambia barakora kunisimu yabo baokora then tumana kubangali tukulie tulio ko present our petition to the governor egera tokora mangana ali tutaite Nyamira aina ararenga yenginchorero asa Marieta ngoro kwaga mtetezi Kaisari ngoro kurwe nsema ya borabu abuna tuachirega iga tuachaga iga sengenje maandamano ayarubekanete kwa bayitu koria mambia tariki 16 Tuesday lakini sengenje tuagundure na bana siasa mbara bange babwate chi political interest chiabo bachakire go finance abasae ebinde ko chi street mambia pamoja bathigi ne chiguni chigo interfere na maandamano amambia bono ntubuna abasae ba Gen Z twerusi ororo ane togoteya abaishimiwa bari bakuthige birogo byo
bege siasa kuno yo minto Timothy Bosire yo minto Dennis Marube pamoja no moseneto ito korwa chinsemo chia North Mugirango yo minto Adams Mochenwa tutu abatigira maandamano ayo kwa sababu tu agundu na yare jigun ntuma bintori ko so arora sa maandamano tuasoro ira basaiba minto bons biba Gen Z batigare babere indoors ndoje tutangasa maandamano rituko ringao eritoko so achi street go protest na go review cheto ko chase e governor igo abasaiba minto rituko dia mambia indutuerusa nene kurwa sa maandamano arobekane ko baituko dia mambia tuatigere chiguni chira kore kasi yabo ntundoje tutangase maandamano rituko ringao na inche ga bono turi no borrobo kon we are very bitter as Gen Z. Yes. Kero toko banke gento ngaya ya tiga tutumike njire yeneye torre go sentore to boene buo mwana inchi bo Nyamira SMS. Bono igente giachire kyabire personalized abantu baretire personal interests eyi etali njire nkiya abantu baminto. Ntuase your leaders tuabatebirie tiga tuanche tutegerere sengenjo ya mambiyoka. Bali babwate political interest baraira bali ntutokwenda ku present interest kya mwana inchi ekerenga kiyabeire etokwebanga naende tubange buyaga naende togende amaramisha ito anyari gotegera no mugaka nyaribo olinta ata tiga tumusike otherwise bali babwate personal interest tigana nere it is a political career go pursue the same case bunaini ntubono we postpone in peace maambia kora asoke gakiyaya ntutageti gocha kubali rumanyi nga muntu tiganya saba bwate si motegerere ekera maandamano turabange tutawaita kwa. Okay, naambia kesho maandamano ndio imepangwa Nyamira County tutaifanya sisi kama Gen Z kwa sababu tunataka gavana wetu afanye venye tunataka. Kitu ya kwanza 30% involvement of youths kwa tenda yoyote. Alafu kitu ya pili any CS in the office above 60 akuje nyumbani. Alafu ingine madawa hakuna hospitalini, madawa ikuje hospitali. Welcome, this is Gen Z Nyamira County. We are here. We are aware that tomorrow there is a planned demonstration in Nyamira County. We are aware that Article 37 of the Constitution of Kenya provides for any citizen of Kenya has a right to assemble, demonstrate and picket and present the petition to any public office. We are also aware that the political class has hijacked our demonstration, which is slated for tomorrow, 16th of July 2024. They have infiltrated our demonstration together with the goons which are going to cause some harm to the demonstrations which we are going to have tomorrow.